Погода шавда кам тарак мефурояд плюс 24 шавай уже шавай мардум дар пляж оғоз доранда оғози баҳр омадеста. Хеле мебине истироҳати мо давом дорад дар шаҳри Дубай. Конечно, без футбола намеша. Пляжный футбол омадем. Шаҳр дар ҳаво гарма ки фақат корот мороженика охирия. Плюс 28 градус. Ассалому алейкум, кули форси забонини рӯи дунё. Инак таҷиблог ҳастам бо шумо. Қарор дорем дар шаҳри Дубай. Хостем як навор кунем, дар канали худ гузорем, чун подписчикҳо хоҳиш кардам. Мо омадем, чун 2-3 рӯз инҷо қарор дорем. Хостем як видеои хуб кунем, дар канал гузорем. Бо мо бошед, дастгирия фаромӯш накунед. Мо мерем аз қафои сайру гашти шаҳри Дубай. Метрош даже маълума инайбин вагони занакона дора, вагони мардакона дорус отдельно. Ида занаку отдельно медроян, наиш барои общий мардума. Ахи поезд мебия, ида дарк шода мешавам, медрои. Нам кадро ки бад имиёя, барои ҳами кадро шида як станция метро пиёда омадем ки мақсади ҳами кадрора съёмка кинем. Красоти город Буарка киштагай будама. Я станция метро пиёда омадем ки ҳамёра ай пеш мақсад съёмка кинем. Ина марҳамат. Иншалло тамошо мекунем. шаҳр дар ҳаво гарма ки фақат корот мороженика охирия
плюс 28 градус. дай пустыни гум меши. Мы сара кепка жазир кар кепка пушиде. Пустыни.
یک красота دیده ای اما красота конечно اومده یگان وقت شهر دبی пробовать کنه. خیلی میبینه استراحت ما دوام داره در شهر دبی. конечно به فوتبال نمیشه. پلیاژ فوتبال اومدیم. نه پلیاژش این ای چیزی که شب روز در فکرشیم. красота. هفتو امروزش پگودا 27 پلوس 27. چرا که اینا خیلی گفتم مقصد температура погода шавда кам тарак мефуре плюс 24 шавай уже шавай мардум да пляж оз дуранда оз баҳр омадеста мардум обози дуранд представить кине ин хеле культурода зиндагӣ мекунанд мардуми араб кай вақти мақсад вақтон шидак вариант шидак барои омада биёя ин культураи мақсад ин навигароиро бине барое ки шаҳри дубай нав 51 сола шуд ин бачаи дар дунёи пешравира би гапа би кора би на самом деле ин хеле гап короду арабо зиндагӣ доранд так что приятная хеле культура диданай пеш бовар кине чисо кина хумай бинена хумай пляжа мардум обози доранд.